seratus sembah lalu salam kembali. Ramora melayang ke betuh tengah, indah daranu alam kapalang, lah tiba di tengah-tengah. Buruang sinuri, menari-nari di atas pematang. Diri kepala pinang menari, mencari acara tu telah datang. Pinang sedikit minta dijatuh, sirih saja minta dikunyah, si pangka dan dipulung. Di bawah janjang, elok diambil pengambil sikit. Kaki rantang rambutnya panjang, elok dipuntahan sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jorong mah. Wah, mari Pak. Alek gadang ke Nagari Sungai Lansek. Bakaua. Kami lego. Ayan. Please, ambau ini. Coba aja. Bilang dia. Oh, ya banyak. Ya banyak. Bu. Ya Rami. Lagi mau bawa lo mah.